manje lamashito mefika qeda charge amafoni siyanyamalala qeda kuphuma nje ethi uzobheka amafoni asekho amafoni kodwa ibone ngene wakhuluma nawo nababuza baphika namanje ngisakubuza bapha amafoni. Okay bafo kuyezwa ukuthi njengoba sila nje size ngani size ngestory samafoni ubafo okahle kahle uhamba ngestory sihamba naye sisekwenza sofuna uchaze kwenzakalani lalela mfethu sikenzani limi singenzani limi wena ngichazele ukuthi kwenzakalani ngosuku nini kuphi. Ngiyakhumbula sifika ukuthi akukho esihamba nabo cha chaza ke amafoni awuzange wabona ngathi ngibona lalela mfethu afuna wenze into engasile mfethu ngicela ukuthi ulalele la yabo njengoba sikhuluma kahle ngoba angifuni uphume kabi ngathi yabo kuthiwa sesihlala ngawo mina ngifuna ukuthi ukukhulume into okuyiyona amafoni thami ufika kubo awuzange wabone na yebo noma cha brazo ukufika ngiyabona nje wena ungasenzani mama bafuna relax abafosela phansi amafoni awuzange wabona ngathi ngibona ngempela manje ke imali kodwa kubo kahle kahle mina ngagcina ngolesithathu uhlanu bengingekho emfethu ngicela ngikhona emfethu musu kungenza isileni angithi lo mfethu uthi wena nani kubo noba uthuli ne-out yakho yebo umnganisi phela neke nani kubo nje ninonke naye nathi senihamba kwalahleka amafoni lahleka kanjani amafoni makuphuma namafoni seyanyamalala madolo sheni ngifuna ifoni amafoni nawo hayi bro amigo imali ngicela isikhathi ngagcina ngolesithathu abona naba onedonsisa le yabo ayidonsisa mina ngifuni seyidonsisa le nto ngifuna wenze into ngehlelo isida ukhipha lamafoni okanye yenza indlela yami lalela mfethu yazeni angifuni size senze into engamele siyenze wena ring ubapho ukuthi kwenzakalani ngamafoni yabo lo muntu umfethu angithi uyangichazela nokuthi even if negawuda le niyashaya kubo yonke into niyaphila kubo kahle kahle bazi yona angithi pho manje nisinyelelani isihlahla enibuye nithamele kusona umthunzi mina ngicabanga ukuthi mhlambe ibona nakho ke baba ima ke mfethu umfethu angithi uyachaza ukuthi kwanede kwahamba namafoni anyamalala futhi babona late ukuthi amafoni awasekho echarging hayi mhlawumbe wabonanga kahle ngoba mina ngolesihlanu phela ngifikanga mina ngagcina bangabona kahle bafuna chaza ukuthi wena uma akaboni kahle cha sengisho ukuthi njengoba sibaningi samajita kujwayele ufika mhlawumbe ngapha leminyaka abantu abangijwayele ufika mhlawumbe wayetshela ukuthi ngibona ngeke ngiyenze lokho abantu abangenayo endlini yami mina nothini baba ngaba shoba manje ke sekulahle amafoni ngoba ngingeneni mina kanjani nawo futhi uyaphika mina bafuna kahle ungenza isilimo ngicela ngiphole mina wona ngeze chance la ngiyentshele mina yazi umngana ngeke ngiyenze lento nawo kwenzile nje baba angizange ngibuka futhi imako kuwenzani ngagcina ngolesithathu mina buka umngani wami lo ungumtshotsholo nawo imake wawenzani ke awuchaze wawenzani kahle kahle amabrazo umlindi umuntu wasekahle mhlambe engathi uyena ngoba uyena waya ngolesihlanu mina ngangilinde mfethu musu kusijwayela labo wena angithi kuthiwa wena nani nobabili nalomunye umfethu brazo kodwa mina ngizange nje wena bafa mawubona thina ke ubona because wena ekhaya uma ulambile already liyakwazi ukuphakela uyakwazi nje ukwenza into manje yini sekuyenza ngizonthemba kanjani futhi ngitshontshela kanjani mina mfethu nawo kwenzile nje bafu ubuza mina futhi yini sekhaya mfethu manje manje ntshontshelani angizange okay imake mfethu nangithi akazange ntshontshe
Mfethu lalela la mina ngiyakuzwa laba mfethu mhlambe khona la benga-understand ikhona uthi wena uzange wena angizange ubani inkontontsheni angithi uthi wena angithi nani babili wena uthe awuzange wena untshontsha angithi futhi lo muntu yena kahle nomalume nje ngathini mase ngoba kahle kuba umfethu sekhaya ulinto umngani wami ngeke ngivele ngikhulume noma kanjani bengizocela mina ukuyichaza indaba njengoba injalo mina ngicela umfethu ungangizwa kabi mina ngizange ngisasibuso kwakho noma kimi kodwa mfethu bengicela ukuchazela wona bafu umngani wami uyazi mfethu ngeke ngize ngikuphoxe ngeke ngize ngikuphoxe umndeni wakho ngangihamba nolinto ngolesihlanu okulesihlanu Dubai kunjani kimi awumeke pho manje ubuphikelana uthi wena ngolesithathu waya ngolesithathu azabuye ngolesihlanu wena uthe Friday wawungena awuyami nje ngicela ngolesithathu manje usuthi Friday waya nomlindosi kubo yiphi kahle ke kumele sikhole asa understand awu kodwa uqhubeka uchaze ngemali bafethu ngithatha kancane mfethu asibi la ngithi bafu uthi ngithatha kancane yini esingakwenzelanga wena ekhaya bafu kanti mfethu bengakaze ngithengele yini igadi uhleze ithenga pho manje nenziwa yini ngithatha amafoni kahle siyayithenga no kwenziwa yini ke manje ukuthi nimdalele lapha ku kwaba yiphutha manje ngeke ngiqambe pho wena awusamtuzi ngane ke awushakho uyibize eceleni lalela awuthiyami kwenzeke kanje la nangu umuntu oshayile manje senze njani ke akwenze iphutha awusukume mfethu sihambeni sochecka lo mthako ukuthi akekho yini lapha endlini yakhe ngimgcine ethu eMaritzburg asambe mfethu ungasabi ngena umlandela lo ho mbambe loyo uhambe naye ngena naye lapha akekho okay bhekelana ama-odrobhini phela laba bayitshela balayithini phela imkhukhu lo mhlawumbe usibone esingxoza wena hlala la phansi webafu angithi yabona-ke into eyenzakalayo la asimtholi lo mfethu wala angithi wena othe umfethu wala uyena othathe okay mfethu umfethu wala uyena ngithi othathe into zakho okay wena-ke ikuphi la okubonayo mhlambe esingakuthatha mhlambe okuzokujabulisa kwawena nawe hayi yiloko oqala bafu insangu yakhe nangeyithatha insangu le insangu awulethe la ngibo insangu le hayibo lo muntu kumele simbophe phela makuthi insangu le siqaphele kodwa bafuyazi mina insangu le kodwa bafuyazi letha la beka la beka angazi qala uma ungangithola efonini kokwenzakalani mina ngithi ama-sim card mina ngiyashintsha uyangazi ukuthi ama-sim card wangabuyela ngani-ke kumele mashintshe ama-sim cardini wangangitshela ngobani why kulibele ushintshe ama-sim card ube wazi ukuthi wahamba nengane yami yabona sosami manaqala futhi cela ukubuza leya camera leyana iyenzani uhlelo lolu wena mfethu yabo masuhlelo sihamba nekhamera ngithi wena usulanda iy'nhlelo angibengathola ngithi ngakho ngibiza iy'nhlelo ukuze izokwazi ukuthi zingisize ingane yami ufike kanjani la ungangitholi kuyalokhethwa manje angimtholeli wena ngitholile ngihlala eThekwini mina ingane yami iphi ngicela ingane yami iphi wenzani ngengane yami manga sitalela ngingane yami wenzani angiphendulekanga mina awukazi la ungiphendula ngiyakutshela ukuthi mina ngilalela ngiyakulalele cela ungilalele anginandaba nogula wakho mina ngicela ingane yami angithona kade vele ngihlangana nawe ingane yami ngicela yona iphi uyabona unganginyuka lento leyo la ke ngingafakathi ngisho ingane uphi-ke lowo kwanothi kwenzakalani ngalowo kwanothi wona yonke phela bengathola sethi sikhuluma la mina ayikho into engisayila esanesense osayikhulumile mina ngicela ingane yami bandla
Cela ukuyibona nje iqhela ukukhumbuza. awungikhumbuzi lutho manje Ngiyazi usahluka ngifuna ukukhumbuza. avela ngisakudinga empilweni yami vele uvela ukula nje kumande mhlawumbe lezinto ozenza vele Ngikhuliswa yini? angikwazi nanokuthi Awungazi ukuthi ngiphethwe ubona yini? phela undlalile la Awungazi ukuthi ngiphethwe ngathi yini? asidlulenike lapho ngicela Okay. Wangishiya ngi-right angithi. angikwazi noma u-right noma Noma ngibona ngi-wrong. mina ukuthi ngi-right Okay. angazi Uyakhumbula ukuthi ngitshela ukuthi mina ekupheleni kwenyanga ngisashawa amatoho engiwenzayo. Ingane. emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi esingakanani Ngizoyifakela emva kwesikhathi esingakanani imali. emva kwesikhathi esingakanani Wefethu yazi ngithule Ngalo nje. mawubuka. Ngisalalele lembudane ekhulumayo. Ibudane. Cha, ngifuna ukubuza yena mina mina mabuka wena njengamanje ngisebenza. angikwazi phela kade vele ngagcina ukukhuluma nawe Ingane yami yona. iphi ingane yonto engiyifuna ingane Ingane yami ngayibona ukuthi ezandleni zakho ayikho safe. iphi Oh, hey, okay. Imali. Wena wayisusa ingane kumzali. Wayifaka kwezinye izandla wena ubona ukuthi zisafe zidlula Zidlula umzali. umzali. Okay, kwa wena nawe azikho Mina, kodwa ima mfethu ngilalela. Angithi nabazali nobabili. Kwenziwa yini wena ukuthi uthathe decision yakho wedwa umphuca ingane ungamtsheli nokuthi ingane iyaphi. Uthatha ingane esonina number yami uthatha ingane ubaleke nengane. angakaze ngishintshe Phela ugebengu lokho benzayo. Uhlawula zihlawula. ukusho ukuthini ukuthi uhlawula chaza ukuthi Ingane ungangitsheli ibuye ezekhaya. Phela wena wayithatha ingane la. yayizovakasha nothi Awukuthatha sayizovakasha ezekhaya ingane. mhlawumbe wayibulala Imali. Lalela.